гӯштини миллии гӯштингирӣ ки таърихи қадима дошта, миёни паҳлавонон маҳбубияти хос дорад ва пас аз мақоми байналмилалӣ касб намудан, боз ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ нуфузи бештар пайдо намуда, сафи дӯстдоронаш меафзояд. гӯштини миллии тоҷикӣ ҳамчун анъана ҷашни Наврӯзро шаҳомати дигар мебахшад. ин сабқати варзишӣ ягона варзиш ё худ анъанае буд ки махсусан мардон ва баъдан дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бонувон низ ба ин риштаи варзиш майл пайдо карданд. ман надори худро ба ҳукумати шаҳри Левакан мерасонам ки имрӯз чунин мусобиқаи Наврӯзиро барпо карданд ва дар ин ҷо ҳунарҳои хубро нишон медиҳанд паҳлавонон ва ҳамчунин маро ба ин ҷо даъват карданд, қадрдонӣ карданд ва надори худро ба онҳо мерасонам. бигзор ки ҳамин сол соли пурбарор дар тоҷикистони азизамон чунин мусобиқаҳо низ сафашон хеле зиёд карда. ман имрӯз бо Исламбай ва Фотима озмоӣ кардам ва дирӯз бошад дар ноҳияи Дангаран низ гирифтам, мусовӣ гаштем ва имрӯз бошад ӯро мағлуб кардам ва бо як партофти зебо ва дили мардумро шод гардондам. дар оянда нақшаҳо ман ҳам ҷудо гӯштин мегирам ва ҳам гӯштини миллӣ. дар оянда дар мусобиқаҳои чемпионатҳои Осиё дар пеш аст мехоҳам тайёрии хубро дидам, дар он ҷо хуб гӯштини худро нишон диҳам. сокинон ва дӯстдорони гӯштини миллии гӯштингирӣ ба хотири тамошои ин варзиши қадима сарҷамъ омаданд, нерӯозмӯии паҳлавононро мухлисӣ намуданд. гӯштини миллии гӯштингирӣ ки ҳангоми оростани ҷашни Наврӯз барпо карда мешавад, сокинон ба хусус дӯстдорони гӯштин бесаброна интизорӣ мекашанд ва аз ин бармеояд ки гӯштин ва Наврӯз ба ҳам алоқамандии ногустастанӣ доранд. ба тамошои гӯштингирӣ, гӯштин дар сатҳи олӣ беҳтарин паҳлавонои рӯи Тоҷикистон омад, гӯштин нағз гузашта. امروز در شهر لیوکان با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر لیوکان البته زیر دستور سپارش‌های به‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک گوشتین سطح بلند برگزار گشته شده است و در این گوشتین تمام پهلوانان از شهر و نواحی کشور جمع آمدند. در سطح خیلی خوب است و همگی کوشش میکنند که قوا و نیروی خود را در این نمود ورزش ملی سنجند و البته این باعث خوشنودی است که امروز گوشتین ملی مقام بین‌المللی کسب کرد و البته این نمود ورزش خیلی امروز در تاجیکستان با دستگیری های به‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان رشد کرده است.
و در این برابر پهلوانان ما با ذوق و سلیقه خاص مهارت خود را خیلی خوب نشان میدهند و طوری که در آغاز گفتیم مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر لیوکان تشبسکار این گوشتین ملی هستند و یک قطار تحفه های خیلی خوب در اینجا گذاشته شده است. البته 3 جایزه یعنی автомашин ҳои сабукрав, уштур, асп ва дигар чорбои калону майда барои паҳлавонон, барои он нафароне ки воқеан ҳам меросдор ва меросбардори ин намуди варзиши миллӣ ҳастанд, яъне гӯштини миллӣ. ва мо бовар дорем ки то охири ин чорабинӣ ҳузур мекунем ва як чорабинии хеле хуби варзиширо имрӯз бо чашми худ мебинем. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри левакан ва соҳибкорони боҳимати шаҳр дар яке аз манзараҳои зебои шаҳри левакан ин тадбири варзишӣ амалӣ гашт ва барои ғолибони ин чорабинии бошуко тӯҳфаҳои пулию молии арзишманд аз қабили 3 автомашина, телевизор, қолин, яхдон, уштур, моли шохдор ва беш аз 500 000 сомон тӯҳфаҳои пулӣ гузошта шуд ки ин иқдом боиси роҳбаландӣ ва рақобати шадид миёни паҳлавонон гардид. соҳибкоро чунин як сатҳи варзиша дар як самти олӣ гузаронда истодааст. мо ба ҳамаи онҳо раҳмат мегӯем, ба ҳамчун ба сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон барои мақом баланд бардоштани касби гӯштини миллӣ мо сипосгузорем. дар оянда боз ҳам кӯшиш мекунем ки чунин майдонҳои гӯштини миллиро зиёда бигардонем, ҳавасмандии варзишгаронро зиёда бигардонем. дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ гӯштини миллӣ баргузор гардида истодааст. тавре ки ба шумо маълум аст, имрӯз дар гӯштини миллӣ мо зиёда аз 1000 нафар паҳлавонон аз дохил ва хориҷи кишвар ба таври фаъолона иштирок карда истодаанд ва тамошобинон бошанд аз тамоми гӯшаву канори ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он ба наздики 5000 тамошобин имрӯз дар гӯштини миллие ки баргузор гардида истодааст фаъолона иштирок карда истодаанд. бояд ёдовар шуд ки имрӯз барои рушд додани гӯштини миллӣ дар шаҳри левакан тамоми шароиту имкониятҳо барои тамрини ҷавонон ва тарбия намудани онҳо дар рушди варзиши миллӣ муҳайё гардидааст. дар оянда боз ҳам кӯшиш менамоем ки шароиту имкониятҳои ҷавононро барои рушд додани гӯштини миллӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардонем. мавриди зикр аст ки дар замони истиқлолияти давлатии кишвар бо таъмин гаштани шароити мусоид барои варзишгарон бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии мамлакат муҳтарам рустами эмомалӣ ҷаҳонӣ гаштани варзиши қадимаи мардумӣ гӯштингирӣ аз он далолат медиҳад ки ин варзиши суннатӣ сирф хоси миллати мо аст ва миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа мухлисону ҳаводорони зиёд дорад, чун анъана ба пирони кормандони собиқадори соҳаи варзиш аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри левакан тӯҳфаҳо супорида шуд. ташкил ва гузарониндани чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ бо ҷалби паҳлавонони хориҷи кишвар ва паҳлавонони номии мамлакати мо бори дигар имкон медиҳад ки ба таҷриба зам шавад ва паҳлавонони кишвари мо дар ин риштаи варзиш дастовардҳои хубтареро дар арсаи байналмилалӣ комёб гарданд. бо мақоми ҷаҳонӣ касб кардани наврӯзи байналмилалӣ ки ибтикори бевоситаи пешвои маҳбубу муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, воқеан ҳам шукӯҳу шаҳомати баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ ва варзишӣ дар сатҳи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон куллан дигар гардид ва дар доираи истиқбол аз ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар заминаи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилоят ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон силсила чорабиниҳои гӯштингирӣ баргузор гардида истодааст ки издиҳоми зиёди мардум нишона аз тинҷиву оромӣ, садоқатмандӣ ба анъанаҳои миллӣ бахусус гӯштини миллӣ ва эҳтиром гузоштан ба
سیاست امروزه رهبریت عالی سیاسی کشور است و امروز در شهر لیوکان، در ناحیه دنغره سنه 24 در ناحیه دوستی ولایت ختلان، عموما در مجموع تا ماه می سال 2026 در همه شهر و ناحیه های حدود ولایت چنین چاره‌بینی های گشتینگیری سطح بلند با اشتراک پهلوانان داخل و خارج کشور برگزار گردیده ایستاده است. امروز در شهر لیوکان چنین یک مسابقه گشتینگیری برگزار گردید که در اینجا ما احساس کرده پهلوان ها از جمهوری ازبکستان، افغانستان، قرقیزستان شرکت ورزیدند، با پهلوانان تاجیک رقابت کردند و پیروزی پهلوانان تاجیک نیز از آن است که امروز رهبر دولت پشت ورزشگران است و دستگیری و توجه آن را همیشه ما احساس می‌نماییم. بعد از رقابت‌ها بین پهلوانان نورس و جوان پهلوانان نومی و امیدبخش کشور بین هم در رقابت شدند. باید گفت که امروزها گشتین ملی گشتینگیری در سطح جهان محبوبیت پیدا نموده. سال تا سال این ورزش قدیمی در سطح جهان رشد میکند و پیوسته بین دیگر کشورهای جهان نیز مسابقه برگزار میگردد. برای به دست آوردن تحفه‌های ارزشمند و مکافات پولی‌ها پهلوانان نومی کشور حقنظر نظرов، جهانگیر مجیدов، شادمون رضایев، سعید جمال سعیدов، ابوبکر акобир و غزلشاه دولتشاه اشتراک و بین هم در رقابت شدند. برای شاهجایزه اول نخست کمیته تدارکات و خلاصه آمدند که شادمان رضایев و جهانگیر مجیدов در رقابت شوند. این دو پهلوان نومی کشور طول 20 دقیقه گشتینگیری نمودند اما غالب معین نگردید. سپس برای دو شاهجایزه های مسابقه گشتینگیری شریف نظریف با فیردوس نسیمов و غزلشاه دولتشاه با ابوبکر акобир در رقابت شدند. در رقابت‌های تماشاباب و طولانی شاهجایزه اول نصیب شریف نظریف و دومی شاهجایزه نصیب غزلشاه دولتشاه شد که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر لیوکان و صاحبکاران باهمت شهر سپرده شد. سراول مینتداری خود را و پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم که نوروز را بین المللی کردن و ما چنین آزادانه میتوانیم در میدانهای ملی گشتین‌های ملی آزمایی نماییم، سزاوار انعام‌های خوب گردیم و مینتداری خود را با مقامات اجرایی حاکمیت اجرایی دولتی شهر لیوکان و صاحبکاران وطنی میرسانم که با دستگیری آنها ما توانستیم امروز در اینجا آزمایی نماییم. من امروز دو آزمایی نمودم، یکیش را دوران و در آزمایی دوم برای شاهجایزه автомاشین با حریف خود دست بالا گشتم و در آینده کوشش میکنیم که همین خیل در صف اول باشیم. امروزا ملی گشتینگیری که لیوکان گذاشت بهترین بود. در سطح عالی همه پهلوانان نامدار تاجیکستان و خارجه بودند، همه آزمایی نموده و امروز من حرکت کرده صاحب شاهجایزه گشتم. تشکر به تشکیل کنندگان گشتینگ ملی که با جوانان را همه وقت دستگیری و روحیه ما را بلند می‌بردارند. با پیش از این من علاقه در ناحیه دوستی گشتین گرفتم، در اونجا هم صاحب شاهجایزه گشتم. امروز اومد من بود خیلی خوشحال، صاحب دو شاهجایزه. در آینده اکنون در موسم نوروز است، چون نوروز بین المللی است، پیشوای ملت همه وقت عرض میکند که نوروز بین المللی گشتینگ ملی ما جهانی شده است. این باعث افتخار است و در آینده همه وقت در گشتینگی‌های ملی برآمد میکنیم، روحیه مردم را بالا میبرداریم. لازم به ذکر است که سبقت امروزه گشتینگیری میان پهلوانان داخل و خارج کشور پرشکوه‌ترین عنوان گشت. بیش از 5000 مخلص رفتن نیرو آزمایی‌های پهلوانان را با کفکوبی‌های پرموج مخلصی کردند. واقعا هم گشتین ملی گشتینگیری در سطح جهان معروفیت زیاد پیدا نموده است و سبقت امروزه میان پهلوانان دلیل روشن این گفته هاست.